Ndabipfuriza umugoroba mwiza abanywanyi ibiganiro byacu hano kuri ino kure ya Burundi News TV. Ikaze turebera hamwe amakuru ariko aravugwa muri uyu mugoroba cane hagaruka ku mutekano ukomeje kugenda ugaragara hirya no hino mu isi, dore yuko twibanda ku ariko aravugwa nyine mu bwiherejwe n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turi kuwa mbere itariki 12 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2024. Ikaze rero, dore ingingo nkuru turaza kugenda twibandaho by'umwihariko aho turaza kugaruka ku makuru akomeye cyane kuri ariko aravuga ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Hirya naho hino muri iki gihugu cy'u Burundi rero hiriwe hakogwa isuku, icakora bamwe mu bategetsi bagiye batandukanye ndetse n'abayobozi mu nzego zijejwe umutekano baje gukora inama itunguranye, inama yari iri kurebera hamwe uburyo bashobora kuba bosubiza ku murongo General Neva, nyuma yuko bamwe mu bayobozi bakuru hamwe n'umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cy'u Burundi Ndirakobuca yavuze yuko yabashije kuba yo kwakira ibibazo bigiye bitandukanye by'abanyagihugu ndetse n'abandi bayobozi bato basaba yuko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yaganirizwa ndetse akaba yoshyirwa ku murongo. Abayobozi bagiye batandukanye mu nzego zijejwe umutekano bari bayobowe na Prime Niyongabo baje kugenda bakora inama ikomeye cyane hano n'ubundi muri Gitega, aho turaza kurebera hamwe byinshi byari bigize iyo nama. Mu gihe nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye rero yari yifatanyije n'abandi barundi mu buryo bugiye bitandukanye. Hari abarundi kandi batariye iminwa nyene kugendanye no kuvuga yuko nyiricubahiro ari umwe mu bantu bafasa imyanzuro idahwitse ndetse nibagishe inama abo yahishizeho ngo bagomba kuzajya bamufasha mu kurongora ico gihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi rero kandi bakaba bakomeje kugenda bimunengera bavuga yuko n'ubundi ari ufata ibyemezo byiwe, abandi bakavuga yuko ibihe byo gukora amasuku, gukoropa ndetse no gukubura n'ubundi byakabaye bikogwa n'abandi bagiye batandukanye. We kubwe yari kubona igihugu gifise umwanda, hanyuma agatanguza kubwira abayobozi bafatanyije, hanyuma nabo bakagenda babwira abandi bayobozi bagiye bayoboye, hanyuma nyine bikaba byofasha abantu mu rwego rwo kugira ngo nyine babashe kuba bokora isuku ariko batamaze indwi yose barimo barakora aya masuku. Harabavuze yuko rero ngo uyu mugabo nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yaba ari umwe mu bantu bumvira cyane umugore wiwe kurenza uburyo yajya inama n'abandi bategetsi bagiye batandukanye bafatanyije mu kurongora igihugu cy'u Burundi. Ibi rero by'umwihariko akaba ari bimwe mu bintu bamwe mu bategetsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi bakomeza kugenda bavuga yuko batashobora gukomeza kwihanganira, akaba bavuze yuko akwiye kuba yova ku butegetsi byanze bikunze, kuko ngo nta muntu n'umwe ushobora kuba yorongora igihugu ari wenyine, nyamara mu gihe yashizeho itsinda ry'abantu bashobora kuba bamufasha mu gutegeka ndetse no kuyobora no gukemura ibibazo bigiye bitandukanye babiriko bigaragara hagati mu gihugu muri rusange. Turagaruka kandi kuri amwe mu makuru yandi akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi. Turagaruka mu bihugu by'abaturanyi ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. General Muhoozi akaba umugaba mukuru w'ingabo za Uganda UPDF yasuye icyicaro gikuru cya RDF nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Turaza kandi kugaruka ku biro bishinzwe ibikorwa byo kwiyamamaza bya Donald Trump, aho byatanguye gutangaza yuko byaje kwinjirirwa n'abahakers cyangwa se bamwe mu bantu bakomeje kugenda binjira mu butumwa bwabo bagenda bandikirana hirya no hino nk'uko bikomeje kugenda abigaragara. Turagaruka kandi kuri andi makuru yandi akomeje kugenda agaragara. Turarebera hamwe byinshi bikomeje kugenda biravugwa ngaha by'umwihariko mu gihugu cya Kongo, ariko kandi abantu bashika kuri 78 barishwe mu kwezi guheze. Turagaruka n'andi muri andi makuru akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi, akomeje kugenda hagaragara byinshi bigiye bitandukanye. Ikaje mu biganiro byacu rero hano kuri Burundi News TV. Ikaze turebere hamwe ibiriko biravugwa. Niba nkurikiye ngaha mu gihugu cy'u Burundi cyangwa se mu ntara zigiye zitandukanye, mu bice bigiye bitandukanye, mu makomine agiye atandukanye, ndaguhaye ikaze mu biganiro byacu. Abadukurikira kandi muherereye mu bindi bihugu bigiye bitandukanye hano ku mugabane wa Afurika, abadukurikiye bari mu gihugu c'abaturanyi cy'u Rwanda, igihugu ca Kongo, igihugu ca Uganda, Kenya ndetse na Tanzania, ndabahaye ikaze n'abandi muherereye hano ku mugabane wa Afurika. Abadukurikira kandi muherereye hirya no hino ku isi ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, mwese mbifurije kugubwa neza cyane kandi ndabifuriza amahoro y'Imana. Ari ubwa mbere ushitse nga Pyonda handitse
sabone cyangwa se subscribe mu rurimi rw'icongereza, upyonde hari akamenyetso kameze nk'inzogera kazwi nka notification cyangwa notification kugira ngo ucurabana natwe 5 kuri 5 ibiganiro byacu bibe bikugereraho ku gihe. Burundi News TV rero nimbonesha kure imwe rudende ibandanya kugenda ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biriko biragenda biravugwa. Mu makuru tubagezaho rero tuba twifashishije abamenyesha amakuru basanzwe ari inyoza ndetse banafise uburambe mu gutegura ndetse no gutohoza amakuru nyine aba ariko yibanda ku bijejwe mu mutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Reka tuyatangurire ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho hani wacu ibintu byiriwe bimeze nabi cane. Kuri wa mbere ku itariki 12 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2024 nibwo gahunda y'itegeko rya nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ryatanguye gushyirwa mu bikorwa ku bantu batembereye mu gisagara ca Bujumbura, ngira ngo babashije kuba bobona uburyo ibintu byari bimeze nyine nyuma y'uko nyiricubahiro yavuze yuko abarundi bakunda konji ndetse banakunda umwanda cyane, maze akaza kubasaba yuko bitewe n'ikibazo c'umwanda gikomeje kugenda kirugariza igihugu cy'u Burundi, iyi ndwi yose twatanguye kuri uyu munsi igomba kuzarangwa n'ibikorwa by'isuku, maze avuga yuko umuyobozi azisangira mu biro byiwe bazihanganira ariwe uzomwisohorera. Abategetsi bagiye batandukanye batanguye kwifashisha imyeyo, ibitiyo, imihoro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byagombaga kuba byobafasha n'ubundi mu guhangana n'ico kibazo c'umwanda, aho imihanda myinshi cyane igiye itandukanye ndetse n'ahandi ku mihanda hagenda hajugunywa ibishashi, bikarito n'ibindi bintu bitari byiza. Uyu munsi rero nyine abamwe mu bayobozi bagiye batandukanye bari mu gisagara ca Bujumbura babyukiye muri izo gahunda zo kugenda barakora uwo muganda. Hanyuma rero amakuru dufise nuko mu gihe bariko bakora umuganda cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura ari naho nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye nawe yaraherereye, nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho cyangwa amakuru dufise kugeza none. Abandi ku rundi ruhande abasirikare bakomeye ngaha mu gihugu cy'u Burundi bakoze inama mu buryo bwo kwisha cyangwa mu buryo bwa bwihishwa. Umwe mu bitabiriye iyo nama rero yarijejwe mu bashinzwe umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi, yariyobowe na Prime Niyongabo. Yavuze yuko ari inama ikomeye cyane yari kurebera hamwe uburyo boca agasuzuguro ka General Neva. Bavuze yuko bitumvikana ku buryo umuntu w'umugenerali cyangwa se umuntu ufite ipeti rya koloneli na za majoro n'abandi bayobozi bagiye batandukanye bashobora kujya gukubura mu muhanda nyine cyangwa se mu gukora ibindi bintu bisa nk'ibyo, nyamara mu gihe igihugu ngo coba cyabandanya gushiraho abantu by'umwihariko baba bokora isuku ndetse baba bashobora n'ubundi kuba botangura gusukura umujyi wose muri rusange. Ahangaha kandi babigarutseho bavuga yuko nyine nubwo iyi misi indwi yose igiye kugaragara mu bikorwa by'isuku n'ubundi ngo ari igihe gitoya Uburundi bukaba bwongeye bwasibanganye bwuzuyemo imicafuzo uko bikomeje kugenda bigaragara. Bavuze yuko rero bari gukora byose bishoboka kugira ngo babashe kuba bagerageza gusubiza General Neva ku murongo, aho bamwe bavuga yuko iyo bafise ikibazo mu mutwe. Hari n'abandi bavuga yuko nyine agomba kuba yotanga imihoho canke by'umwihariko akareka ibikorwa byo gusuzugura bagenzi biwe. Hari abatanze ibitekerezo byabo bavuga yuko igihe cyose General Neva afata ibyemezo ahubutse ndetse ntagire uwagisha inama mu bayobozi biwe yashyizeho mu itsinda rigomba kuba agiye umufasha mu gufata ibyemezo bigiye bitandukanye. Hari bamwe rero bakomeje kugenda banagaruka ku buryo uyu mutegetsi ngo yoba yumvira umugore wiwe kurenza abandi bantu bose ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi, nk'uko nyine amakuru akomeza kugenda adushikaho. Hari abatajya indimi rero ku bigendanye n'ibyemezo bya General Neva, aho bakomeza kugenda bavuga yuko igihe kigeze kugira ngo n'ubundi abashe kuba yova ku butegetsi na manda yiwe itarangiye, dore ko n'ubundi gushika none akomeje kugenda agaragaza yuko n'ubundi adafise ubushobozi bwo kuba yokomeza kurongora iki gihugu cy'u Burundi cyahoze gifise ijambo rikomeye cyane, ariko gushika none nyine akaba nta kintu na kimwe nyine abarundi bashobora kuba bovuga ku ruhando mpuzamahanga nk'uko bikomeje kugenda bigaragara.
General Neva rero nkuko amakuru adushikiriza cyangwa ari hadusumira none ashobora kuba yokorerwa ibintu bitari byiza, ashobora kuba yokorerwa kudeta cyangwa se ibindi bintu bigiye bitandukanye, dore yuko bamwe mu bategetsi biwe bakuru ngaha mu gihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bamushinza yuko nyine atarimo kuba yofatanya nabo cyangwa ngo abagishe inama, aho akomeje kugenda agaragaza n'ubundi mu gufata imyanzuro idahwitse, akomeje kugenda agaragaza ibikorwa byo kwifatira imyanzuro we ubwe nyine ata muntu agishije inama. Ibi rero abamwe mu bategetsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi bakaba babifata nk'agasuzuguro gakomeye cyane, aho bakomeza kugenda bavuga yuko nyine batokomeza kugenda bihanganira ibyo bikorwa byiwe. General Prime Niyongabo rero yavuze yuko n'ubundi igihe kigeze kugira ngo General Neva byanze bikunze abashe kuba yotanga imihoho, bitaba ibyo bakaba bivugwa yuko bagomba kumufatira izindi ngamba muri iki gihugu cy'u Burundi. Kandi usibye ibyo bibazo bigiye bitandukanye hakomeje kugenda harangwa ibibazo by'umwihariko bigendanye n'umutekano muke cyangwa ibindi bibazo bigiye bitandukanye nyine nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga, bamwe mu banyuruzwa mu buryo butemewe, mu buryo budasobanutse, cyane abahoze ari abanywanyi b'umugambwe wa CNDD-FDD bakaba baramaze kugenda binjira mu yindi migambwe. Ibi byose akaba ari bimwe rero mu bintu bikomeje kugenda bituma iki gihugu cy'u Burundi na zimwe mu mpunzi ziri hanze mu bihugu by'amahanga nyine zivuga yuko zidashobora kuba zogaruka ngaha muri kino gihugu, kuko n'ubundi nyine ngo umutekano muce zagiye zirahunga, ngo nta kintu na gitoya wabashije kuba wohindukaho uko ibintu byari bimeze mu myaka iheze, ngo niko bikomeje kugenda biragaragara ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi. Manda ya General Neva rero zikomeje kurangwa n'ibibazo bigiye bitandukanye. Hakomeje rero mu gihe iki gihugu cy'u Burundi hakomeje kugenda hitegurwa ibikorwa by'amatora mato ya bamwe mu bayobozi ngaha muri iki gihugu, cyane abo mu bisagara bigiye bitandukanye ndetse no mu makomine, hakomeje kugenda haragaragara ibibazo bigiye bitandukanye nyine nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, cyane ibigendanye no kunyuruza abantu. Muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Perezida Joao Lourenço wa Angola ukubutse hano Kigali mu Rwanda ategerejwe i Kinshasa mu rwego kugira ngo abashe kuba yoganira na mugenzi wiwe wa Kongo kugira ngo barebe nyine uburyo umutekano woboca kuba wogaruka. Kuri wa mbere biteganyijwe yuko nyine uyu mukuru w'igihugu ca Angola yagombaga kugera i Kinshasa kugira ngo agirane inama na mugenzi wiwe wa Kongo mu rwego rw'ibiganiro vya Rwanda byo gushaka amahoro n'ituze mu burasirazuba bw'icyo gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange, ndetse no gukurikirana uko agahenge kari kubahirizwa nk'uko byemejwe n'abaperezida. Icakora nubwo bari babyemeje nyine ku ruhande rw'umuhari M23 wavuze yuko udashobora kuba wo kubahiriza ibyafatiwe ndetse n'ingamba zofatiwe muri ivyo bihe, dore yuko bo ubwabo nyine n'ubundi batari bari muri ivyo biganiro. Uyu muhuza washyizweho na Afrika Yunze Ubumwe mu rwego rwo gushaka amahoro n'ituze birambye mu burasirazuba bw'ico gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Bwana Joao Lourenço agiye guhura na Perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo kugira ngo nyine bongere ibiganiro kuri izo nzira, ndetse bashakire hamwe nyine uburyo ibintu bishobora kuba byotangura kujya mu buryo, ndetse n'uburyo bwo guhagarika imigwano. Icakora kandi ibingibi bariko baragerageza kubikora mu gihe mu makuru dufise atari bivumbi namba aturuka ngaha muri Kongo. Abamwe mu basirikare baravuga yuko ngo hari gutegurwa ibindi bitero bishasha bishobora kuzibasira umuhari M23. Icakora kandi ku ruhande rwabo nawo ngo ntago woba wicaye ubusa. Guhagarika ingwano byatangiye rero gukurikizwa ku itariki 4 Kanama hakurikijwe imihigo intumwa za Kongo ndetse n'u Rwanda ziyemeje mu nama yabereye i Rwanda muri Angola hari ku itariki 30 Nyakanga mwaka 2024, ihagarariwe rero na Perezida Joao Lourenço nk'uko iyi nkuru tuyikeca ibiro ntaramakuru bya Kongo ikomeza kugendera bivuga. Perezida wa Angola kandi arajya muri RDC akubutse Kigali mu Rwanda, aho yari ari nyine ku munsi w'ejo ku cyumweru yari kumwe n'abandi bakuru b'ibihugu bitabiriye umuhango w'irahira rya Perezida Paul Kagame uherutse gutorerwa indi manda nyine yo kuyobora igihugu cy'u Rwanda.
icakora nk'uko rero n'ubundi bikomeje kugenda bigaragara cyangwa nk'uko amakuru akomeza kugenda adushikaho none perezida Paul Kagame w'ico gihugu c'u Rwanda nyine ubwo yarahiraga yibukije bamwe mu bantu bari bari muri uwo muhango nyine cange na perezida wa Kongo yuko atabushobozi afise bwo kuba yo kwima uburenganzira abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ngaho muri Kongo nk'uko bakomeje kugenda babangamirwa. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda UPDF General Kainerugaba Muhoozi n'itsinda yarayoboye basuye icicaro gikuru c'ingabo z'u Rwanda RDF aho bakiriwe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga. Igisirikare cy'u Rwanda ku rubuga rwacyo rwa X cyatangaje yuko intumwa za UPDF n'ubuyobozi bwa ADC n'ubundi bahuriye mu nama yigaga n'ubundi ku guteza imbere ubufatanye busanzwe buriho hagati y'ibisirikare byombi nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Uyu mugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Kainerugaba Muhoozi rero akaba umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni usanzwe arongoye igihugu ca Uganda, nawe yaramaze imisi ari ngaha mu Rwanda aho yahashitse nyine aje kwitabira umuhango w'irahira rya perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. General Muhoozi Kainerugaba rero mu kiganiro yahaye itangazamakuru yavuze yuko uruzinduko rwe mu Rwanda rwatanze amahirwe yo kuganira ku buryo bwo guteza imbere ubufatanye bw'amateka hagati ya RDF ndetse na UPDF by'umwihariko mu mishinga ya gisirikare igiye itandukanye irimo n'imyitozo igezweho. General Muhoozi kandi Kainerugaba usanzwe ari umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni n'ubundi ari mu Rwanda kuva kuwa gatandatu itariki 10 nyine uku kwezi kwa Mukakaro mwaka wa 2024 ku cyumweru itariki 11 Kanama ari mu bitabiriye umuhango w'irahira rya perezida Paul Kagame wabereye ngaha muri stade Amahoro i Remera. Abasirikare ba Ukraine bageze mu birometero bishika kuri 30 werekeza imbere mu gihugu c'u Burusiya. Ibi ni bitero bikomeje kugenda bivuza ubuha kuri iki gihugu aho gushika none iki gihugu cy'u Burusiya naco cotangiye guta umutwe ndetse bamwe mu basirikare baco bakaba batanguye kugenda bavanwa mu gihugu cya Ukraine aho batanguye kuza kugwana ngaho imbere mu gihugu cabo nyuma yuko nyine Perezida Vladimir Putin avuze yuko abasore biwe biteguye gukomeza kwatsa umuriro ndetse no gukomeza gutanga isomo ngaho muri kino gihugu cy'u Burusiya. Uburusiya butangaza yuko abasirikare b'Uburusiya bamaze kwinjira imbere abasirikare ba Ukraine bamaze kwinjira imbere mu gihugu cy'u Burusiya ku buryo bamaze kugera muri kilometero zishika kuri 30 uvuye ku mipaka y'ibihugu byombi ari nako banagaba ibitero. Igitero co kiri mu bikomeye cyane bibayeho kuva Uburusiya bwatangura ibitero bisesuye kuri Ukraine muri Gashyantare umwaka wa 2022. Umwe mu bategetsi bakomeye muri Ukraine yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza AFP ko abasirikari babarirwa mu bihumbi barimo kugwana muri ico gikorwa operation imbere cari cyatangajwe n'abashinzwe kurinda umupaka w'igihugu. Agaruka ku kazi gakorwa n'abahuza bagiye batandukanye barimo perezida wa Angola João Lourenço washyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ngo ahuze u Rwanda ndetse na Congo, ndetse na William Ruto washyizweho na East African Community. Perezida Kagame yashimiye akazi bakomeje kugenda barakora ariko avuga yuko ibyo bakora byose ntacyo byogeraho n'ubundi mu gihe RDC itabigizemo uruhare rufatika. Ati ibyo bidahari ubudakemwa bw'abahuza bushyirwaho n'ubundi n'akarere ntushobora kugira icyo bwotanga. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kandi yashimangiye ko ku muntu wese gukora icyo agomba gukora kugira ngo n'ubundi abantu bagire amahoro ntibikwiriye kugaragara nk'impuhwe n'itegeko. Iyo bidakozwe niyo n'impamvu abantu baguruka
abantu bahaguruka bakabigwanira bigomba rero kumvikana nk'ingenzi kuko ni ikibazo cy'uburengerazuba cy'uburenganzira bw'abantu kandi ntibishoboka ko hobaho amahoro iyo abo bantu batabyubahirije. Yagize ati ntushobora kubyuka umunsi umwe ngo uhakane uburenganzira ku bwenegihugu bw'umuntu wese hanyuma ngo wizere ko kubisohoka amahoro. Yagize ati tugomba kubaha amahitamo ya buri wese, twese tugaharanira n'ubundi gukora neza mu bushobozi bwa buri wese. Ni hakiriho rero umwanya w'abanyembaraga ngo bategeke abandi icyemezo cy'uko bakwiriye kubaho canke guhimba imvugo zigoreka ukuri. Ibi bigomba guhora byamaganwa, yewe no mu bihe bitoroshye bigomba kwamaganwa. Perezida Kagame kandi yamaganye akarengane akariko kose yaba agakorerwa abanyafurika kakaba agakozwe n'ibihugu byo mu yindi migabane cyangwa akazanwe n'abanyafurika hagati yabo ubwabo. Hati twebwe abanyafurika twakomeje kwamagana akarengane, nta somo rero na rimwe dukeneye ritwigisha uko twobikora. Umubano w'u Rwanda ndetse na EAC urimo igitotsi kuva mu mwaka wa 2022 bw'inyeshamba zo mu muhari wa M23 zongeraga kubura ibitero kuri ico gihugu cyo kikazishinza kuba azihishe inyuma y'igihugu cy'u Rwanda ngo gishaka amabuye y'agaciro muri ico gihugu. Ni ibirego kandi leta y'u Rwanda itahwemye guhakana, ahubwo kandi ruhindukira rugashinza leta ya Kongo kwifatanya nabo mu muhari wa FDLR bafite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ubuhuza bukogwa na Angola kuri ibi bihugu byombi rero bukaba ari nabwo rukumbi kuri ubu ngubu bwitezweho kuzagarura amahoro mu karere, nubwo abo muri M23 bo batabukozwa. Ni mu gihe ariko kandi perezida wa Kongo nawe akomeje gutsemba kubyo kuba yogiranye ibiganiro n'uyu muhari wa M23, ahubwo akemeza yuko imishyikirano yose azayigirana n'igihugu cy'u Rwanda. Perezida Kagame yarahiriye rero kuyobora u Rwanda muri manda izahamara imyaka ishika kuri 5. Ni ku nshuro ya 4 atoriwe kuyobora u Rwanda. Kuri inshuro rero abanyarwanda bakaba baramuhundagajeho amajwi ku kigero n'amajwi yatsinze n'amajwi ashika kuri 99.8% kwijana, mu gihe abandi baje bamukurikira nta numwe wabashije kuba yo kuzuza ijwi na rimwe. Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aherutse kumvikana mu kiganiro yagiranye na Top FM Congo ubwo yari Bruxelles mu gihugu cy'Ububirigi, yari amaze igihe amaze kwivuza yonyine. Kugeza ubu ngubu yamaze kugenda ashimangira ndetse anavuga yuko nyine uko byogenda kose ibintu bishobora kuba n'ubundi bishobora kuzahindura isura. Yavuze yuko adashobora kuzaganira na rimwe n'uyu muhari wa M23, ndetse akomeza kugenda anavuga yuko nyine uko byogenda kose n'ubundi ngo agiye gukoresha imbaraga ziwe mu bigendanye no kuba by'umwihariko nyine ngo agiye gutangiza ibitero bishyashya. Abanyagihugu biwe n'abamushyigikiye ndetse n'abandi bategetsi bagiye batandukanye basanzwe bamushyigikiye, ndetse gushika none imiryango igiye itandukanye na societe civile bakomeje kugenda bagaragaza yuko n'ubundi ngo bifuza yuko yotanguza ibindi bitero bishasha kuri umuhari wa M23 mu rwego rwo kugira ngo bawambure ibice byose yamaze kuba yofata. Ndetse gushika none bakaba bakomeje kugenda bavuga yuko nyine uyu mutegetsi akwiye n'ubundi kubitangiza vuba na bwangu mu rwego rwo kugira ngo uyu muhari udakomeza kugenda umufatana ibindi bice. M23 kandi ikomeje nayo gukora iyo bwabaga, ikaba ikomeje kugenda ishimangira ndetse inagaragaza neza yuko yiteguye gukora byose bishoboka mu rwego rwo kugira ngo itange isomo ku mirongo y'urugamba, ikomeza no guharanira uburenganzira bwabo. Dusubire mu masaha ari imbere turebera hamwe andi makuru ariko aravugwa. Mukomeze kumererwa neza.